desnu stranu. Da vidimo Đelmić, 1-1, jedan dobar dribling. Pokušaj šuta, moglo je biti opasno. Jednog do dobrog rezultata, krasan dribling, opet tako fino. I opet se odlučio. Dobar centar šut, faula. Pokušaj iz prve lopte. Da vidimo sada, evo pokušaja, ništa. Opasno, puno je tu igrača, dobra intervencija. Opet dobar centar šut i sada. Dobar centar šut, gužva je. Nema ofsajda. Skočili su tu naši. Sada dobar dupli pas, dobar šut sa tima, opasno i dalje. Nema gola. Evo ovdje vidjeli ste. Neće vam sudac stalno svirati na faulove. Kvesić je to bio, čini odličan. I vidjeli ste majstorski kako se pali. Ma tako je. Ima tu dosta daleko. Sada je opasno slab šut. Lijeva strana je bila korak Somalija. Centar šut. Niš čega je moglo biti opasno. Da neka bode kapiten. Centar šut. Opasno je bilo.